For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Hagasnya palai jangka tayo MLA Kenongpo constituency uba Amiral Bonds Iem rengkat bat kihe officer sarkar lalit ban jurep egejing shnai ke surok Nongpo Umden Sonapur. Ban penti kena bagan egejing shnai ke surok kanlong kebayat bet. Kenang bagan ajing mentoy bat gawan pensuk ru ikalit kawan jangki pat ba. Ban penti kena bagajing shnai ke surok Nongpo Umden Sonapur keba arpo kilometer ye kanlong kebayat bet. UMLA Kenongpo constituency uba Amiral Bonds Iem hakashitrik ujemang arajar arpusan. Lambat ki officer bergentup yu video ki officer ketenat PWD bat kiwe-kiwe. Kilalit ban jurep ya borok shilen ter kene ke surok. Kene ke surok keba arpo kilometer kebelamang hakajinglut keban kot sab kendai poin san lai klur tengka. Kene keban shinaru hakajing yar keba san poin san katkum ke intermediate size. Bat lawan ban bu nong rem yaka do ba presiden tensong sembut menteri rang ba kajela hakish potrik no apra ke senam kebelalai. Uba Amiral Bonds Iem hadian beladak ban jurip gejing sedang ban pentre ni ke surok ulah penpau gejing sok men ke bakrau ban saki ba gejing tre kelas sedang ban pau kebelawan ra ru ya gejing sengot tenat apeng kinong shong shnong jong kathan umden bat kinong let nong wan. Ulong bu ai kublai gerpang ru ke sarkar jela kebelas ngap gejing uat bat kebelapai kemat gejing e belamat dikipat ba mentari ki posnem. Namar kejing sniau ke bapalat liam jong ni ke surok. Ha ke ba kumunong mi kemat ulai pensngau ke kemat ke sarkar labon teligi senam. Bat kene kejing mang pisa kerpang bat shnai ni ke surok ke temai kalong ke ke ba ki pat ba nong shok shnong ba kinong let nong wan kidap da kejing sok kemen ke bakrau. Ulai tho ba kejing shnai ke surok ki dan bon ki jaka ki bahap ban penhe ke benta jong ke surok. Bat kin don ru shibun kejing an rela ki pat ba ki ai kejing trelang. Ya kejing shnai ke surok kan long ke bayat bet. Bat kebelak ban pendap ha por ke babiang ke balabo. La senran lang ha kene kejing det jurip ke surok do ba Eric Kevin dekar video ke umling CNRD block ki officer ketenat PWD roads bergentup yu executive engineer ba Jilendem nangta assistant executive engineer ba A Karpan assistant executive engineer ba Dishela junior engineer ba Arwarjri bat kiwe-kiwe ingi layo alat ban inspect ya kajing pentre ya surok Nongpo Umden Sonapur kajing don rengkat ki executive engineer dan perlu di road Nongpo ki official borok jang perlu di akan lihat ban pe nyaduk na lat yo mulong nang thi ter hadu Umden ka bajengai kumba arpo kilometer bat kajing pentre du mentah kalong quite satisfactory ka kam kaya state bat kumbang ilai keren adu sedang bakumu lokal MLA layo punya keren bat do pentre ya kena kam ba ngilek ban pendep kuloi kat balak bat target kalong ban pendep apa sistem bat mentagas ni ha bangilayo ban page bahabat ke officer na lor bangal apek jelade ha gini ke arlai teyo ke baladep ban ngilap baga kam kala ya be kala state ke jing penti ke kendo ba ngidang don ke observation na kaliang jo ngaru om dagas ngi ngkot kenang ke officer bat bo pentri mendong jaka ke badang kamrit ke bangi on ke benti ban kampen he susu da ban penti kena bahang no ki humpai kindon hang no ban snai ke kenro ke retaining wall ki brace wall bat kumta ter kenang ba kalenti kan long ka internet bat ke bas scam bat ngi sko komen ban i jing nya jong kam bat ngangit scam ba kumbang ilai keren bat ke departemen bat kontraktor bo pentri kalau mengilak ban pendep apa kapor ke biang apa sistem bat ba kedur ku mana kapor di nong lek nong wan bikin Asia sipor baru kam kadang yat kemni badang sina bat ngit scam ba kajing Asia kadang dipat ba baru sekata mentah ba kam kala nang ya chat ba sien insyaallah ban yo surok ba bat ka ba internet bat kan kajing jurip lan ke inspection jongi mendaski tang liang jong aku mo MLA ru nah dak dokumen orang aku beli ya alor aku beli ke sarkar ya ubo pentre ke officer ke perlu ke por net bat singi ban monitor ke kam bat banang liang jong aku MLA rongan penting kena ba ngen budin nak por ke por buka kam kalong ke babit ke babiang ka lenti ke ba biang nak mentah ke pat ba kayat kayeng hakimiki senem banwan